Berdi abi. Palvan, kara palvan. Al gelip tay alasın tay. Tay ketti tay sorunga tay alasınlar jigitler. El başı alып barıp mına appak kardın arasına taşlap berdi mına toğdun karаңыздар kандай sonun görünüş. Hemen uçurgula drondu uçurgula jigitler. Çoң palvanдар мынаяқта emi кетті окшойт тай dedi барайық эми кой. Той улап жакшы өтүп иншалла көз тийбесин. Акырга чейин ушундай болсун. Мына Таластан келген конокторубузду бир сыйла урматтап алдык. Аракет кылгыла эми жигиттер. Эсенкул байкем да кетти, эсничө деп Аблаз эке сүйлөшөдү. Мен айлансам, сен көтөрсөң деп эле кетип, первый, второй болуп атыптыр. Аблаз эке, угулуп атабы? Эсенкул байкем көтөрөт азыр деле айлансаңыз. Руслан Көкбелден Руслан Палван. Көкбелден Руслан Палван. Сорунду алып кет. Көкбелден Руслан Палван. Акылга жолугуп сорунду алып кет. Мына чыгып калды улак. КамАЗга таза алып кел. Талаш Палван. Жалга чыккандан талашпай атасыңар. Так, күчүң барың ал. КамАЗга алып келип тай аласың. Тай. Баракелде жигиттер, мына сорун чоңойду. Тай кетти, тай. Кимдин жалында азыр жакшы көрө албай атабыз. Түшүп калган жокпу? Жок. Баракен, айда эми КамАЗга карабай да баракелде. Камчы басчы, камчы бас. Алыш Палвандын жалында, Алыш Палван, бас Алыш Палван камчыдан бер. Баракелде, мына кыргыздын накта карабайыр атыры ушундай болот. Бол, бер, Алыш Палван, бер. Бол, калганын кал. Машинага чыгар. Машинага чыгар Алыш Палван. Калганын кал, мына жаш назад, аркага. Палвандар артка. Сонун алсаңдар, жалдагы гана Палван келет. Ким ашырат? Акыл, тездетсеңер ашырат. 91'lerge ber Allah, Caşıl Çapan'a ber. 91. Kettik 91'lerge. Aytım. 91-92'lerge körünleri daşı arkasına жазып алыптыр. Abaşıp ketpeydi. 88'de kelip kalmazdı. Nokat 91. Nokat'tan 91'ler kettik yerim arıqıram. Alış Pалван, Omat'ın besi. Gel Alış Pалван, жақын келгіле. Nereden kişi kaç olamaz? Palvanlar, kaysayın. Oşam ulaştı. Nokat rayonunun palvanı. Kökbel ayıldın batırı. Alış Pалван. Alış Pалван. Bir tayga sorun saldı. Bir tayga Alış Pалван. At kimlik yok. Aslınızdan mingen adı özünüzdeki. Alış Pалван. Tatalakaydan culdunuz mu? Cerden aldınız mı? Culdunuz mu erkeğe gez? Bir konçak koyarız Alış Pалванға. Vuraydı diyesi bir 70 kilogram'a koyarız. Tatalakaydan at güçlüğü bozu ha. Ömrünüzü versin. Astıda mingen at. Alış Pалвандın mına özünün kara bayratı menen Akjal menen bir tayga sorun saldı. Barakelle Alış Pалван mikrofonun kişine bir ağa çıvastağın. Mınalı jar korgonluk palvanlarga dua veresin inşallah. Alış. Assalamu alaikum. Jarorgan cemaati. Yetilen maksatımızlara jeting. Har daim жақсылық үстінде ойнап күлсеңіздер. Amin. Barakelle bizde özü palvanlar azırak söyleyip taydı mına studiyalar alıp barıp beredi. Alış Pалван, Alış Pалван at karaqlar attın jaraşkanına. Ruslan dostum sözler konuşmakta. Gel Ruslan Pалван gel. Usta bunlara karşı olası kayıtçı gel usta bak. Rahmat Ruslan Pалван barakelde. Ruslan Pалван sorununu aldın mı? Omatın versin Ruslan Pалван. Amin. Allahu Ekber. Yeni Ruslan Pалван жалыңızda torpok gelişini kütüyoruz biz. 91'ler ne oldu? Aldırdılar mı 88'lerge? Düştü okşayıp duracak.
91'ler Vudru Gesiço 92'ler Paddeşka tepsinler 91'den nar jaga 92'ni koşup aldı. Jalda ketip atkanda Paddeşka özünden. Keliniz. Rasul Damla bizden jana söz bersek agabız jok bolup kaldı. Söz andan ese Jarkorgon Damlası buna Rasul Damla'da mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly palmandar, hurmatly meymandar, hoş gelipsizler bizdin Jarkorgon ayının bugünkü bolup atkan toyuna. Bardığınızlarga Kudayım bekem densoluk bersin, işlerinizde rivaj bersin. Şu gelip bizim toyga katışıp biz Allah'tan suranıp, sizlerden de suranıp ketemiz. Yemi tuğandar, palmandar, bu at canavar, bu beyişten düşkün. Bunun dalili Peygamberimiz Miraç gecesinde kötörülgende Allah Teala'dan tarafından duldul düşkün tuğandar. Kanatı var, jılkı düşkün. Oşal kanatı var, attı minip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 7. kökke çeyin çıkkan hurmatly cemaat. Şonduktan şu jılkını asırap bakkan hiç kaçan kam bolboyt. Bu attı bakkan, oşa at iyesine en köp zikirde aytkan bu at bula tuğandar. Oşonduktan buna palmandarga bali deş gerek, barakallah deş gerek. Şonduktan şu atları jakşı bagıp, jakşı minip жүрgөн bu at adamның kanatı dep koyulat. Şonduktan hurmatly cemaatlar, mına bugün bizgi toyga mına alıstan, talastan at arıtıp şu mehmandarыбыз, tuğandarыбыз geldi. Şularda bir sıra joktop aldık. Emi bundan buyaka şu jakşı ынтымакчылыкта, jakşı oyun kurup berişingерди biz suranıp ketemiz. Ekinçiden şu hoş gelipsizler. Emi gelgen kadağınızlarga Allah Taala köp soğuklorda tagılgan bolsun. Ar daim tinç bolaylı. Şunday bir jakşı toylarda yüz görüşüp jüre bereyli. Allah Taala barыбызга şunday bir iymandуулuk bergen bolsun, ынтымакчылык bergen bolsun. Rızkımızı kenen kılgan bolsun. Amin. Allahu ekber. Rahmat ake, Allah razı olsun. El jurt. Jurtgarchilikке har bir ayıldan kelgen aksakallar. Jurtgarchilikni kelip alıp kettiңizdер.